ያልፋል። መብታችን ነገ እንዲያልፍ እንፈልጋለን። ጥቅማችን ነገ እንዲያልፍ እንፈልጋለን። የአማራና የትግራይ ኃይሎች አንድነት ቢፈጥሩና አንድ ላይ ቢያብሩ ሁላችንም በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ ያለን ሰዎች የተሳተፈን ሰዎች እዚህ ሰከን ማለት ይገባናል። ብዙ የሚያስቆጩ፣ ብዙ የሚያበግኑ፣ ብዙ የሚያሳብዱ፣ ተስፋ የሚያስቆርጡ ማለት ነገሮች አሉ። ጃዋር በኦሮሞ ፖለቲካ ትግል ስም ብዙ ሚሊዮን ብሮችን ሰብስበዋል። በአጭር ቃል ቱጃር ሆኗል። ሁሉ የበለጠ የሁለቱንም ጥፋት ተንትኜ ማቅረብ እችላለሁ። ዳዚታል ያቀራርባል ወይስ ያራርቃል? ማብቂያ የሌለው ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ በአማራም ሆነ አሁን የአማራው ጦርነት በምን ይቋጫል? ብራዘር ልስን ጃዋር የፖለቲካ ተንታኝ እንጂ የፖለቲካ መሪ መሆን አይቻለውም። ፖለቲከኛ መሆን፣ የፐብሊክ ፊገር መሆን ራቁትህን ገበያ እንደመውጣት ነው። ራቁትህን ልትሞላ ገበያ ወጣ አትዩ ማለት አትችልም። ፊቴን እንጂ ሌላ ቦታ አትዩ ማለት አትችልም። ያያችሁት ሁሉ አድንቁ ማለት አትችልም። የወደብ ጥያቄ፣ የባህር በር ጥያቄ በሁሉም ኢትዮጵያዊ አእምሮ ውስጥ ሲሰለሰል ያለ የተቀመጠ ነገር ነው። ፌር ኢቨን መሬትም የሚል አለበት። ፌር ቀረበ ይቅረብ አይደለም መቅረብ ቀረበ። ካውንተሩን ደግሞ ከዛ እንስማው። እኔ ብሆን በሚዲያ ላይ ቀርበውም የለም። በነገራችን ላይ አነጋጋሪና አከራካሪ ከነበሩት ጉዳዮች መሀል አንዱ የጃዋር ዜግነት ነው። ዛሬ ቅጩን ንገረን። ጃዋር ኢትዮጵያዊ ወይስ ትውልደ ኢትዮጵያ አሜሪካዊ? 3 ወንድ ልጆች አሉ። ቀብሶ፣ ቄሮ፣ ኦሮሞ ይባላሉ ስማቸው። ጃዋር jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'amuu viidiyoo biraa qabattee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo kiyya share like gochuu hin dagatinaadha. Warroonni na jajjabeessaa jirtanis guddaa galatoomaa isiniin jechuu hin daganne. Egaa Bidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma tibbana miidiyaa hawaasaa guutuu irratti haasa'amaa jiru waa'ee ulaa galaanaa irratti akkasumas Somaaliyaa irratti. Egaa isaan kana irratti jechuudha obbo Johaar Muhammad gama feesbuukii isaaniitiin barreeffama tokko maxxansanii jiru. Barreeffamni sunis maal jedha wajjumaan kan laallu ta'a. Akkas jedha. Itoophiyaan ilaalcha diinagdee fi nageenyatiin kan haguugamte kallattii galaanaa qaqqabuudhaaf hawwii cimaan lammii ishee biratti bal'inaan qooddamtuudha. Dandeettiin qabeenya namaa fi uumamaa bal'aan Itoophiyaan qabdu laalchisee kaka'umsa akkanaa nageenya walloo fi misooma naannichaa haala guddisuu danda'uudha. Haa ta'u malee kun dhugumaaf marii fi waliigaltee bal'aa qooda fudhattoota jidduutti taasifamuun barbaachisaadha. Haalli hawaasaa saboota sirnoota daangaa fi daldalaa isaanii walitti makuu fi wal simachiisuun amantaa ijaaruun obsa agarsiisuu fi carraa argachuu irraa fagaachuu irratti kan hundaa'edha. Keessattuu naannoo keenya seenaan dhukkubsataa fi ji'oota poolitikaa jeequmsatti faffaca'an kuni murteessaadha. Kaka'umsi kamiyyuu akeekin hamaan kabajamuu ta'us kana tilmaama keessa galchuu qabna jechuudhaan gama feesbuukii isaanii irratti maxxansanii jiru. Uummanni Somaaliyaa qarqara galaana hanga qarqara laggeenitti diinagdee fi hawaasummaan michuu keenyatti dhiyoodha jechuudhaan gama
ፌስቡክ ኢሳኔ ረቲ መጠሰኒ ጅራ ተናና ያረጋገጥን ካልሄድን በስተቀር ጭራ ይሆን ሜዳችን አይቀርም ኋላ ቀርነታችን ይቀጥላል የንግዱ ማህበረሰብም ይመለከተዋል በኃይል ስልጣን ለመቆጣጠር የሚከደውን አካሄድ አውዳሚ ነው እናንተም ሰርታችሁ ተመልሳችሁ የሰራችሁ ውጤት የሳት ራት የሚሆንበት ሁኔታ ነው ማለት መቻል አለባችሁ በቃ በህጋዊ መንገድ እኛ የመረጥነው መንግስት ነው በህጋዊ መንገድ ወቅቱን ጠብቀን በከፋን ጉዳይ ላይ ትክክል አይደለም በመንለው ጉዳይ ላይ በካርዳችን ምላሽ እንሰጣለን የሚል ማህበረሰብ መፍጠር ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ከእንደዚህ አይነት አዙሪት ውስጥ ካልወጣን በስተቀር ምርት መያዝ ብቻ አይደለም የሰራነው ያመረትነው ጭምር ለአንዳንድ ችግሮች የሚዳረጉበት ሁኔታ እያየን አሁን በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች ብለን እንደገና ገንዘብ አሰባስበን የወደመው መልሰን እንገነባለን አዙሪት ነው እኮ ከዚህ ውስጥ መውጣት አለ